dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turakomereza muri Zaburi ya 23. Yego. Ni wa murongo wa 6. Haravuga ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Yego. Twongere dusome Itangiriro igice cya 28, umurongo 28, umurongo wa 20. Haravuga ngo Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana ntizana nanje ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikaja impa izo kurya n'izo kwambara, kazagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanje. Yego. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dushimiye Imana kuko Imana yongeye kuduhereza iki gitondo cyangwa se umugoroba handi, kugira ngo twongere tube imbere y'amaso yayo. Yego. Imana ihabwe icubahiro. Imana ishimwe cyane. Dutanze pole ku bantu bose bagize ibibazo, bahumurizwe n'ijambo ry'Imana, bahumurizwe n'ibyiringiro. Icyo bafite mu mitima yabo aba ari cyo gihumuriza abababaye, kuko ijambo ry'Imana niryo riduhumuriza. Imana niyo iduhumuriza. Yego, ni ukuri. Nta kindi, nta rindi jambo riruta iryo ryo guhumurizwa n'Imana. Kandi ibyiringiro byacu nibyo bituma duhumurika mu mitima. Twinjiye mu mwaka musha. Yego. Twawugezemwo uyu munsi, aya masaha tuwurimo, Ni ukuri. kandi tubirimo kubera Imana. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, komereza ku rutare. Haleluya. Hallelujah. 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 Intambwe zacu yazikomereje ku rutare, nubwo hari ibibazo byinshi, imiyaga myinshi, ariko yazikomereje ku rutare. Ibyo bituma dushima Imana. Imana ishimwe. Ejo twakomeje tuganira hejuru yo kwibuka iby'Imana yakoze. Titwobirondora, titwobimara, ariko iyo irabizi, kandi natwe turabirekonesa, natwe turabizi ko hari ibintu byinshi Imana yadukoreye. Nicyo cyatumye Dawidi ahimba iyi ndirimbo avuga ko Uwiteka ari umwungeri wiwe, kandi agerageza kugaragaza ko Uwiteka aza amujana ahantu heza mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Avuga ko Uwiteka ari umwungeri wiwe. Yego. Aja gusoza aravuga ngo Uwiteka aza ntunganyiriza ameza hagati y'abanzi banje, igikombe cyanje kigasesekara, kikuzurira, kikaza kimeneka. Ukuri. Ibyo byose abitekereje aragambirira, aravuga ngo nawe ngo azaba mu nzu y'Uwiteka iteka igihe cyose. Amen. Uwo ni umugambi yagambiriye Dawidi, kandi yarawugambiriye, Imana iwumugezaho, ibana nawe mu gihe cyiwe cyose. Yego. Nicyo gituma Dawidi abantu bose baza bamwumva bakumva baranezerewe. Ni ukuri. Nuko icyo yagambiriye yakigezeho. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Amen.
niyo twongeye turavuga ngo Dawidi yaravuze ngo ese ibyo Uwiteka yakoreye mbese nashobora gute namwitura iki? Si amagambo mugani w'abaririmbyi avuga ngo ntabwo ari amagambo, ntabwo twashobora kuvuga ishimwe ry'Imana. Yego. Nta gitambo twatamba kugira ngo tugaragaze ishimwe ry'Imana. Ukuye gusa. Haleluya. Haleluya. Ukuye ko tugaragaza ko imitima yacu imenekeye kwakira Yesu Kristo, kumva ko ari we Mana. Yego. Icyo nicyo gitambo gikomeye Imana izayishimira. Izayishimira imitima ishenjaguwe, imenaguwe no guhimbaza kw'Imana no gukomera kwayo. Amen. Twibukanya ari amagambo ya Mose yabwiye abantu, yababwira ngo muramenye timukibagirwe kandi ntimukibeshe ko ari imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi bwanyu. Oya, ahubwo muzamumenya ko ari umugambi wanje wabajanye mu cyo gihugu n'urukundo rwanje mbakunda. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Amen. Dusoza tuvuga ngo tuje twibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, agapfa akazuka, ku butumwa bwiza Pawulo yahawe. Ni ukuvuga ngo devoir, umukoro ni ugukomeza kwibuka imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye, imbaraga zavanije Yesu mu bapfu, imbaraga zakuye Yesu mu gituro. Muri ibyo yavuze ngo yavuye mu bituro aja mu ijuru ariyo. Yicaranye n'Imana, tumushime, ni umukiza. Amen. Ibyo zose ni ibigaragaza gukomeza kwibuka, bikakujana mu mashimwe, wagera mu mashimwe ukumva uranezerewe, umutima wawe ugatuza. Yego. Muri ibyo yaravuga ngo izago nibintera umpumurize, umutima nubwo nubabara. Imana ishimwe. Nubwo imitima yacu ibabaye, imibiri igatinya, ariko tuzi kuko Yesu yatsinze urupfu. Ibyo nabyo twabimenye tukavuga ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. 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 Turakomeza, tugiye gukomeza aya magambo mu kanya gato, ndavuga umwanya mutoya kuko natekereje ko turi busenge. Abantu twese twaraye mu maveye, abandi ubu nyine baracyayarimo, ariko twebwe twashoboye kubona umwanya wo kuza aha ngaha muri Nibature. Turabwira Imana ngo duhereze kuzasohoza amasezerano yacu y'uyu mwaka. Yego. Imigambi tugambirira Imana izayitugezeho. Imana izatugeze ku migambi. Nukuri. Haleluya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twatangiye umwaka, dutangiye imigambi myiza yo kugendana n'Imana. Imigambi myiza yo kugendana n'Imana. Yego. Kuko kugambirira nicyo kiguhesha kugera kuri cya kintu wagambiriye. Nazise yuko tuvuga ko tugambirira kugendana na Yesu. Uyu mwaka ube umwaka wo kugendana na Yesu. Yego. Ube umwaka wo kugira ubushuti bukomeye butigeze kubaho na Yesu. Ube umwaka wo gukoreshwa ibikomeye utigeze ukora. Yego. Haleluya. Haleluya. Ube umwaka wo kugaragaza ubutwari mu bumana utigeze gukora ikindi gihe. Yego. Bibiliya ije duhereza ingero nyinshi. Ingero nyinshi z'abantu bagambiriye, kandi bagambirira Imana ikabana nabo bakagera kuri rwa rugero bashoboye kugambirira. Nubwo byaba bikomeye ariko bakagenda bakabigeraho.
uyu mwaka n'umwaka wawe n'umwaka wanjye wo kugambirira ibikomeye. Ibisa nkaho bidashoboka bizashoboka kuko wo bigambiriye ukabishira ukajana na Yesu. Amen. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Iyo tureze mu gitabo cya Rusi, Rusi yagambiriye kugendana na nyirabukwe. Nyirabukwe Naomi amaze kugira ibyago n'amakuba akomeye apfushije umugabo n'abana. Ngo yarahagurutse amaze kumenya ko amakuru iwabo Imana yongeye kuhiruka. Ikintu gitangaje kandi gikomeye, ngo yahagurukanye nabo bombi, ngo ariko ageze aho arababwira ngo nimusubire iwanyu musange banyuko. Yego. Eropa ngo azumva vuba asubirayo. Ariko Rusi agira umugambi ukomeye. Nukuri. Umugambi ukomeye, aravuga ngo uwo ureke kuninginga kugusiga. Yego. Ngo kuko aho uzaja niho nzaja. Aho uzagwa niho nzagwa. Nukuri. Imana yawe niyo izaba Imana yanje. Imana ishimwe. Aranavuga ngo nindakora ibyo ngibyo ngo ni Imana izabimpuha. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ibyo bigaragaza umugambi ukomeye yakoze, kandi bene data ubirebye ukabyitegereza neza ntibyari gushoboka. Nukuri. Naho umuyarusha aramubwira ati naraciye. Wo kubyara ngo nzabazarira abagabo ngo muzashakane mubane. Yego. Ntibizashoboka. Ikindi akavuga ati muri n'abanyamahanga nta umwana seruka iwacu. Mana we. Tibishoboka. Ariko Rusi Imana ya nyirabukwe na sebukwe. Yego. Imana y'abagabo biwe. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Amina. Aravuga ngo tuzajana tuzagerana i Betelehemu. Yego. I Betelehemu. Tuzagerayo i Betelehemu. Sifa kwa Mungu. Amina. Ngo amaze kugambira ivyo ngo araceceka, nyirabukwe araceceka baragenda. Ikimutangaza bene data by'ukuri tujye tugambirira nubwo byaba bikomeye. Yego. Ugambirira ubivuge. Hari umuntu umwe wavuze mu buryo bwo kwizera. Aravuga ngo umuntu watinze kubyara, Imana nija kumusubiza, ngo azabyara abana bangana umubare ungana n'uw'abandi bashakiye rimwe bafite. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Umubare ungana na n'uwo abashakanye bafite. Ureke kuvuga ngo azabyara umwana, oya. Nuba ngo ibisa n'ibitashoboka ukabivuga. Yego. Ngo icyo nicyo gitangaza Imana izikora. Rusi nawe yaravuze ngo tuzajana tuzabana. Icyaje kuba igitangaza, yaje guhura na Boazi. Yego. Ngo Boazi aramubwira ngo kubera ineza wagiriye nyoko bukwe, ubona amakuru meza twakumvanye. Nukuri. Ngo ntugasubire kugenda uhumba inyuma y'abandi, ahubwo ngo uzuzana n'abandi hagati muhumbe mwese. Yego. Nukuri. Asifiwe Kristo. Amena. Amena. Abamurebaga kaba ari umugaragu w'abakozi ba shebuja, ababaye insonyi kimwe n'abandi. Yego. Imana izihindura amateka y'umuntu ikurikiranye n'imigambi y'umuntu. Yego. Yego. Iyo ugambiriye ikintu gikomeye, Imana izihindura amateka yawe. Imana imuhindura amateka. Ntizagarukiye guhumba gusa, ahubwo yaje kuba umugore wa Boazi. Mu yandi magambo ababaye nyirirugo. Yego. Babandi basaruranaga bamureba bamwita umunyamahanga. Ababaye nyirabuja. Yego. Babaye abakozi biwe.
ngo kubera iki? Kubera ko ineza yagiriye nyirabukwe. ngo kandi iyo mana wisunze ngo iguhereze umugisha. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Izo ni ingaruka zo kugambirira gukorera Imana neza. Izo ni ingaruka zo kugambirira kugendana n'Imana, gukorana n'Imana, kuba igikoresho cy'Imana. Umwaka turawutangije, uwo dushoje twawushimiye Imana, twibutse ibyo yayikozemo, ariko ubu nyine tugiye kwambukana imigambi myiza. Haleluya. Amen. Ruti saho ntiyabaye mukabowazi gusa, ahubwo yaje kuba inkomoko yo kwa Dawidi. Kwa Dawidi hazamwe kuzavuka Kristo Yesu umwana. Amen. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Izi Imana izakora muri 2025 bikomeye. Umunyamigambi myiza uzaba imbarutso. Ushobora kuba imbarutso yabyo. Ushobora kuba igikoresho cy'Imana. Ubundi cyangwa turagambirira Imana ikagira gute igasohoza. Imana igakora twagambiriye. Ruti agendana na nyirabukwe, agera mu migisha ikomeye. Nicyo cyatumye yandikwa mu mateka ya Bibiliya. Umugambi gusa ni wa munsi yavuze ngo woye kuninginga kugusiga. Aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanje. Sifa kwa Mungu. Amen. I Betlehemu hageze aba umwamikazi. Ari igikomangoma. Haleluya. Haleluya. Ari ibyishimo, yongera agarura ibyishimo bya Naomi byari zarashize. Uyu mwaka uzaba ibyishimo by'abandi yewe. Imana ishimwe. Uyu mwaka uzaba umunezero w'abandi. Haleluya. Abatisi intege bazagira imbaraga kubera wewe. Abari bariswe bamara bongeye gukikira, barakikira kubera imigambi ya Rusi. Yego. Yesu nugendana nawe azakubera umwungeri. Kandi ubwungeri bwiwe, haleluya, Amen. n'ubwungeri tugenda ahumuriza intama ziwe. Yego nuko Azahumuriza intama ze. Azagenda asubiza intege intama ze zacitse intege. Yego. Izavunitse akagira gute akazunga. Wisunga Yesu, ugendana na Yesu. Ibidashoboka byose azabishobora. Nta kintu na kimwe kidashoboka imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Tacho na kimwe. Yego. Ukangurane gusa kugira imigambi myiza, imigambi myiza, imigambi myiza. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Yakobo cyatumye agira imbaraga zikomeye kuri umugambi yabwiye Imana. Yego. Umugambi yabwiye Imana. Yakobo yaragiye ahunga, ageze ahantu araryama arasinzira. Ikintu cyantangaje ngo asinzire, ngo akiryama ngo ararota. Ngo aravuga ngo yego naraye mu irembo ry'ijuru, ngo kandi naje ntabizi. Uyu mwaka uzatubera ijuru, uzatubera irembo, uzawumva ahantu hose uri ubona uri mu irembo ry'ijuru. Yego. Ubona uri mu irembo ry'ijuru, uri mu migisha, uri mu mbaraga, uri mu bubasha n'ubushobozi bw'isumba byose. Yego. Amen. Amen. Ngo arangize aravuga ngo Imana ngo nibana naje muri uru rugendo ndimo ngenda. Muri uru rugendo ndimo ngenda. Nkazagenda nkazagaruka kwa data. Aravuga ngo Imana izaba Imana yaje. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana izaba Imana yaje. Iki gihe cyo kwiyita ngo Imana ikaba Imana yawe. Aravuga ngo Imana izaba Imana yaje. Amen. Amen. Imana izaba Imana yaje.
kandi yari kabwira Imana akayibwira ngo Mana uzaba Imana yaje ngo ikindi ngo nanje ngo nzitirirwe izina ryawe. Yego. Haleluya. Haleluya. Nubana naje muri uru rugendo bene data nitubana n'Imana muri ibi bihe muri iyi myaka Imana izitirirwa Imana yacu natwe twitwe ubwoko bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Wani wa mugisha ukomeye kwitirirwa Imana ikakwitirirwa nawe ukayitirirwa ikaba Imana yawe nawe ukaba umuntu w'Imana. Niryo niryo sengesho dusenga uyu munsi. Yego. Niryo niryo sengesho twimukana umwaka twimukiyemo. Ngo arangiza aravuga ngo si ukuba Imana yaje gusa. Ni nacyo gituma bene mujye mwumva bavuga ngo Israheli ni ubwoko bw'Imana. Nabwiye ngo n'ubu ni ubwoko bw'Imana. Hari aho Bibiliya ivuga ngo uwifuriza Israheli umugisha ngo nawe azahabwa umugisha. Israheli amahoro nawe azahabwa amahoro. Ibiti byakomotse muri Yakobo. Yego. Kuko niwe wiswe Israheli bwa mbere. Kandi impamvu yatumye yitwa Israheli nuko yari yavuze ngo Mana uzaba Imana yanjye naje nzaba ubwoko bwawe. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ushobora guhindurirwa amazina uyu mwaka. Ushobora guhindurirwa amateka uyu mwaka. Ukuri. Ushobora kuba uwundi utigeze kuba we uyu mwaka. Yakobo Imana iramwumva Imana imwitaho. Bibiliya ivuga ngo umunsi yahuye na marayika ngo yamukoze mu nyonga ngo amukuraho umutsi amukuraho izina rya Yakobo amuhindura Israheli. Yego. Bwa buhanuzi buruzuye bw'uko yitirirwa izina ry'Isumba. Imana ishimwe, Imana himbazwe. Amina. Bwana asifiwe. Haleluya. Kugendana n'Imana hari ibintu byinshi ugomba kwambura. Hari ibintu ugomba kureka. Hari n'ibindi ugomba gukora. Yego. Ingenzi cyane ni ukuvuga ngo nzakomeza nitirirwa Imana yaje Israheli. Haleluya. 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 Ijambo ry'akabiri ngo bwarakeye ngo ibuye yari yiseguye ngo arisigaho amavuta. Abarangiza aravuga ngo iri buye ngo rizaba inzu y'Imana. Yego. Imana nindinda ikanjana ikampereza ibyo ndya n'ibyo nambara. Aha nzahubaka inzu y'Imana. Uwo wari umugambi ukomeye kandi usa n'udashoboka. Umuntu utari ufite ibyo arya n'ibyo anywa ntagira ibyo yambara. Ukuri. Ariko akagambirira akavuga ngo aha hantu uzahubaka inzu y'Imana. Haleluya. 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 Aha hantu bila kitu ni maskini yari umukene yari impunzi idafite ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ariko umugambi mwiza umugambi w'Imana ninde wabasha kuwitanga ninde iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe yoho. Haleluya. 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 Amena. Amena. Iyo tugendana na Yesu tugira imigambi myiza kandi ikomeye inatangaje ihebuje. Yego. Udafite icyo ari cyo cyose ariko ukavuga ngo aha hantu nzahubaka inzu y'Imana. Kandi nta mucyango nta kotizasiyo abantu ngo bakotize oya. Iwe aravuga ngo aha hantu uzahashinga inzu y'Imana. Imana nishimwe. Amena. Tujya tugira imigambi myiza yo gushima Imana. Kandi uko Yakobo yarimo avuga gutyo Imana ikanezerwa. Yego. Imana ikanezerwa ikavuga ati ariko Mana yanjye kavuga ngo azatubaka inzu y'Imana ayasaba ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ukuri. Urugendo ayagenda atazi iyaja
ariko aravuze ngo azitirirwa izina ryanje narangiza ngo azubaka urusengero rw'Imana. Oh baba we, Yesu we, wewe sifa Yesu. amina amina baba. Ushimwe mwana. Imvugo y'ubumana itandukanye n'imvugo y'isi. Abantu bafite Imana muri bo, abantu bagendana n'Imana bazavuga ibintu binyuranyije n'ibyo abantu ibigaragara cyangwa se ibiboneka. Kubera ko bari kumwe n'Imana kandi Imana iba muri bo. Yakobo cyatumaga avuga gutyo nuko umugambi w'Imana nawe yari kagambira ku Mana, Imana nayo hari icyo yagambiriye kuri Yakobo. Yego. Haleluya. Umwumva iryo jambo ni ukuvuga ngo Imana, Yakobo yari kwagambirira ibyo azakorera Imana, naho umugambi w'Imana kuri Yakobo ni kera akiri mu nda ya nyina ataravuka. Yaravuze ngo Yakobo naramukuza, Esawu ndamwanga. Yakobo yari mu mugambi w'Imana, nicyo cyari ko gutuma nawe umugambi w'Imana muri wewe niwe uzutuma nawe ugambirira ku by'Imana. Yego. Haleluya. Amina. Haleluya. Aravuga ngo aha hantu nzahubaka inzu y'Imana, iri buye ngo rizabe inzu y'Imana. Ube urwibutse yuko Imana yumvise umugambi wanje. Icyanyuma aravuze Yakobo, aravuga ngo izo uzampa zose mwami. Imana ishimwe. Haleluya. Izo uzampa zose, wa mukene udafite ikirato, udafite ikoti n'ishati, wa mukene sinzira ngo yari yanaburaye ntiyanateguye ngamba ngo yijane, ntacyo yari afite na kimwe. Ariko aravuga ngo Mana, ngo izo uzampereza zose imigisha uzompereza, ngo nanjye nzaguhereza ngo kimwe cy'icyacu. Kimwe cy'icyacu nanjye nzabiguhereza. Ariko Yakobo, Imana imuhereze umugisha. Amena. Imvugo yawe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, kuko Imana wabivuze biza. Umunyakuri yuhinda birahari. Umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari. Ivuze ntawe ushobora kugira gute kwivuguruza. Haleluya. Amena. N'umugabo w'ukuri. Imvugo yiwe ni ihame. Izo yavuze izabisohoza. Yego. Bwana asifiwe. Amena. Nuko tugoswe n'amakuba n'ibyago, nuko impfu zabaye nyinshi, nuko isi yaguhagurukira, ariko gambirira ngo izo uzampaho zose mwana, nanjye nzabiguherezaho izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yego, ni ukuri. Umuhungu umwe yigeze kumbwira ngo yabwiye Imana ngo bizinesi aha yakora ngo Imana imuhereze umugisha. Ngo nimara imugerageze ngo arebe ko katazotanga cya 10 cyangwa ngo afashe abatishoboye. Ngo natabikora Imana izabimwaka. Ni ukuri. Kandi yaragerageje arabikora ndi umuhamya kuko yabikoze. Imana ishimwe. Yakobo aravuga ngo umugisha uzompereza. Nimuvuge ngo amen. Amena. Bwana asifiwe. Haleluya. Imbaraga zo kugambirira, imbaraga zo kwatura, imbaraga zo kuvuga, imbaraga z'imigambi myiza. Yego. Yakobo aravuga ngo mwami muzi uzampa byose, kandi yigize umukire akiri umukene. Izo uzampa byose mwami, izo uzampa byose. Muzi ukuntu Bibiliya itubwira. Imana ngo yabwiye Yakobo, yamubwira ngo ibyo byose uvuze nzabikora. Yego. Ngo kandi ntibizorya urubyaro rwawe, oya si amateka, oya nzabikora ubyiherereye utarafukira muzima. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. hari Imana yagennye muri uyu mwaka wa 2025 Imana izakugezaho wowe ubwawe
wowe ubwawe none urubyaro rwawe rukazabisigarana ikindi gihe ariko nawe Yes. wenyine warabyiboneye warabonye indobo Amen. y'Imana Amen. sinifa kamu Amen. ibyo umugambi w'Imana muri twe iyo ugambirira ibyiza Imana nayo igambirira ibyiza kuri wewe Yego. nipe nikupe Imana ishimwe. Yakobo ahabwa umugisha n'Imana Bibiliya ivuga ngo Yakobo ahabwa umugisha n'Imana Imana yiyemera kumuhereza byose haleluya Amen. umugabo umwe yigeze gukena arakena hano mu Rwanda arakena cyane ngo akaza igihe abura n'ibiryo n'imyenda yo kwambika abantu ariko ngo akababwira ngo nimukomere ngo igihe kimwe muzogira ikibazo cy'imyenda mwambara ngo izaba myinshi ngo baze bayiba ntimumenye ko bayibye iryo jambo rihagararaho n'ubu abana ni abakire Imana ishimwe. wojana amakoti yiwe nsanga ntamenye ko bayajanye ibiryo basigaye bavuga ngo ntitubirye ibingibi ntitukibikeneye Yego. kubera iki kubera kwatura n'umugambi w'umubyeyi wabo yabwambiriye Imana ishimwe. haleluya ibyo byose bene data ngiye gusoza Dawidi nicyo cyatumye agambirira iri jambo nibyo nakinguye ry'uyu mwaka ariko nari nisanganywe n'iyi myaka ishize ivuga ngo nawe aravuga ngo naje nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose Amen. ibyo bizaguhesha imbaraga zo gukomeza kwatura no kuvuga ibyo uzakorera Imana titukabingumba mu magambo y'Imana titukabingumba mu bikorwa by'Imana oya Yego. turi abanyamugisha twitirirwa izina ry'Imana Imana nayo ikatwitirirwa Yego. nimuvuge ngo amen Amen. haleluya sifa kwa Mungu Haleluya Yesu. Haleluya. yewe izari bikomereye Rusi na Naomi zabaye igisubizo uwari umupfakazi udafite shinge na rugero yabonye urugo arabyara akomokamwo urubyaro rwa Dawidi ukomeye Imana nishimwe Amen. Yakobo wari umukene impunzi udafite epfo na ruguru ariko Imana yamugize umukire Yego. Bibiliya ivuga ngo ageze kwa Nyirarumeraba ngo abera abantu umugisha ngo kugeza igihe abantu yamubwiye ngo amabara y'udutorotonzi yose ngo azaba ayawe Yego. biravugwa ngo haleluya biravugwa ngo inka zose zizara ibigondo intama zizara ibigondo ihene zizara ibigondo ukuvuga ngo ibintu byose bihinduka ibigondo Bwana asifiwe Amen. kuri wa mugambi Yakobo yavuze ngo ibyo uzava Mana yanjye tuzabisangira Imana ishimwe. Yego. Imana ihimbazwe. ngo kugeza igihe abandi ngo yavuze ngo uyu muhungu w'abanaka azakomeye Yakobo ngo abwira abagore kuko iso yandebaga ijisho ryahindutse Yego ni ukuri. yavuze ngo aravuga ngo iyo Imana ikureze abantu bakureba nabi Yego ni ukuri. iyo Imana ikwibutse abisi barakwivovotera aravuga ngo ijisho yandebaga kera gusikora ikimeze umwanya wo gusubira mu gihugu cya data kirageze Yego. bene data twambukane imigambi myiza Imana ishimwe. haleluya turambukana tuvuga igihugu cyacu cya Kongo ko uyu mwaka kigomba kugira amahoro haleluya za Israel tuvuge ngo za Israel zigomba kugira amahoro Amina. haleluya Haleluya. za Sudani n'ibindi bihugu byose bifite ibibazo intambara tuvuge ngo uyu mwaka turahaguruka kugira ngo amateka ahinduke Imana ni imbaraga Imana ishimwe. Imana ni ububasha Yego. Imana ni ubushobozi Imana ishimwe. gendana na Yesu korana na Yesu Yego. ganira na Yesu Yego. Yesu ni byose kumufite
Sifa kwa Mungu. Amena. Yesu ni zose kumufite. Ugendana nande. Yesu ni inshuti yanje sinzamuheba. Yangiriye neza sinzamuheba. Yesu ni inshuti yanje sinzamureka. Yangiriye neza sinzamureka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ugenda n'imigambi ya Yesu. Yesu atuyobore muri uyu mwaka. Yesu amushorera. Yesu abitabaza ryacu. Yesu asohoza imigambi yacu tugambiriye. Haleluya. Amena. Utuze gatoya buri wese agerageze kugambirira imigambi icyo azakora n'icyo ashaka ko Imana izamugezaho. Umwaka ushira tuzamereka kwa kundi kwa Nehemiya yabwiye Imana arayibwira ngo nibi navyo Mana uzabinibukireho. Yego nukuri. Nibi navyo Mana uzabinibukireho. Iyi ni imigambi. Hari icyo wakora kugira ngo Imana ihindure isi warangiza ukayibwira ngo Mana. Haleluya. Amena. Bagashiki karavuze ngiwe n'inzovu ngo bakunduye ikiraro. Umugambi wawe hamwe n'uwabandi wahindura ibintu nawe ukazuvuga ngo hamwe naje. Yego, yego no kwizera kwanje no kwatura kwanje uzatumye ibingibi. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Dutuze kugira ngo tugambirire. Yego. Dutuze kugira ngo dutange igitambo cyo kuvuga ngo uyu mwaka nzagendana nawe Mana. We yavuze ngo yagendanye nanje. Noneho nawe ari kumwe nawe. Noneho nawe mwegere mugendane nawe. Kandi yaravuze ngo mwegere niwe buye ryanzwe n'abantu ngo ariko kumana ryaragize gute ryaratoranijwe. Ryaratoranijwe. Egera Imana, egera Yesu Kristo, gendana nawe. Haleluya. Amena. Haleluya. Haleluya. Muri mpundu muhaye iminota itatu atubwira ibitangaza by'imirimo y'Imana. Iminota itatu. Ni karibu muri mpundu. Ibuka Mana amasengesho. Yego. Asogokuru basengeye umurenge. Amajoro menshi bapfukamye mu mazi. Yego. Ibyo byose Mana uzibuke. Abapfakazi b'inzira karengane batataniye mu makamba atandukanye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Turashimwe Imana yagendanye natwe muri iyi myaka yose mu butayu. Nabonye Imana 2011 fatwa n'indwara ntunguwe ariko Imana iba hafi. Ejo batubwiye Zaburi irankanda. Buri muntu wese afite Zaburi zimukanda. Imana iguhe umugisha. Amen. 2001 barambaza Bukavu amara ari ku isahani umuriro uracika. Kuko Imana arizi ko tuzatarama muri 2025. Inyongerera iminsi. Haleluya. 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 Muri uku kwezi kw'icumi itariki 26 umwana wanje atuye Amerika Arizona yarahetse umwana inshuki imuhagaze iruhande. Satani yivanga mu masezerano mu bakobwa buzuye imiziziko. Imodoka iramwaraza agwa igihumura n'umwana wa wundi w'inshuki imodoka imucaho ntiyakandagira mu nda ntiyamena umutwe ivuna ukuguru ariko nyine umwana karakandagira. Iyo ni Imana. Amena. 2001 nabonye Imana. Amen. Twari kubwegera. Abanzi bari imbere yacu, abandi bari inyuma yacu. Rusizi iri imbere yacu. Nuri bido ridapfundikiye mpetse umwana w'umuhungu. Umukobwa afata ihema tahantu na hamwe hari hahari. Ariko Imana ibana natwe. Uwo muhungu afite umugore, afite umukazana. Imana ya Israeli habwa icyubahiro. Amen. Haleluya. 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 Amen. Amen. Ayo ni amagambo y'ubuhamya bw'Imana. Ayo ngaya arakomeza n'abandi bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Amen. Ubwo ni ubuhamya bw'ukuri, ni ubuhamya bw'ukuri.
oya subwo amateka subwo twumvise ni murago wabwiyumviye wenyine ngaho mbaye uwundi umwe nawe yumva ashaka kuvuga imirimo y'Imana. Amen. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Nyari nkumbuye mu bivundo. Ndakuramukije mu izina rya Yesu muri uyu mwaka. Amen. Bene data ngiye kuvuga ibintu bitatu. Imana ishimwe. Amen. Subwo ari byo byonyine. Yewe mwami Yesu we. Hallelujah. Amen. Twimukiye i Rwanda muri 97 ngo 98 ngumva zamutse mu kwizera. Imana ihimbaza. Amen. Hallelujah. Amen. Ndaguma ndagenda Imana ntizikira kaco kuzamuka nubwo ibiboneka ntari zamutse ngene meze nka Yakobo simvuze ko twaturesha ariko ngene nka muri umuna wiwe. Imana ishimwe. Amen. Tubana na pastor n'uyu mama mwikirije. Yewe mwami Yesu we mbwira Imana ngo nzantanga itatu mu cyumweru kandi ntari umukozi uhambaye. Imana yimbaza. Imana ire mu muntu angabira volomoteri izo ziverisa buri wa gatandatu. Hallelujah. Volomoteri murabizi ko ageze ziverisa amafaranga makeya. Mbwira Imana ngo amafaranga volomoteri ari makeya ndashaka gutangira Imana ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Imana ihimbaza. Hallelujah. Kanga gurishije ndafite akazi nkunze mfata credit. Imana ihimbaza. Imana iri yarajambwira Imana ngo ndashaka amafaranga atari amadolari atari amanyarwanda n'abandi barafite ndashaka utoka igw'Imana gwandike mbere saza nabi ndashaka kandi ko izonyandikira neza. Imana ihimbaza. Amen. Mama Nyamutima arabizi Imana yampaye amayero ndayazi kaza nakubaza ngo sikini giki. Imana ishimwe. Kugira ngo yaraje mbone igitashasi mu 100 nyabonye amayero 1000 mu rugo papa Kamariza n'umuhamya Mama Nyamutima n'umuhamya. Imana ihimbaza. Amen. Hallelujah. Imana nyabza abana b'abakobwa bari ndarabyara umuhungu. Kubera ubudahangangwa nyaringira mu Mana mu mutima waje nabango zosengera umwana w'umuhungu. Kubera ukunda Imana inkunda abahungu basoza nibatazana mu kazi kabo. Yego. Ufite abahungu bamwe barangije kaminuza abandi barangije segonderi. Hallelujah. Imana ngo urukundo nkunda siyosengera iki. Abakobwa bazateze. Amen. Hallelujah. Imana ko yabanye natwe twayibona twabonye ibimenyetso by'Imana twabonye ibiganza mu rwego ruhambaye twabonye ibintu bita bitazanditse Imana irabyohereza. Imana baheze umugisha murakoze. Amen. Hallelujah. Wagatatu n'indangiza mbwire muze yaje kudusengera Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imana mugihabwe icyubahiro. Yego. Ibitangaza by'Imana. Amazina nitwa Nyirarukundo Dorcas. 2015 turaterwa i Burundi. Nari mfite ubukwe bw'umwana ari wo munsi w'ubukwe baratwinjirana baradusohora kutwicara abantu 24. Binjira mu nzu baradusohora baratugabura bahagarika abagabo haba abagore habo. Nibutse Imana igihe najanye uwo mwana w'umukobwa mu butayu ndavuga ngo sinari gushaka ihuzu sinari gushaka ubutunzi ariko nari gushaka kubona mu nyonga hawe. Binjira mu nzu barasaka ngo bagaruke baravuga ngo muri iyi nzu ho nta kintu kiriho ngukuye za Bibiliya zonyine twakijijwe na Bibiliya abantu b'Imana. Imana twarayibonye. Yesu nahabwe icyubahiro. Hallelujah. Duhungira mu Rwanda. Nimureke mbabwire amasezerano twahakuye muri niba ture ngiyi. Imana iratubwira ngo hari itorero rititaweho n'abakozi b'Imana ngo arije kurisura yonyine muri niba iyi niba ture yavuye umushumba wacu yari Karuranga mu izina rya Yesu turabishimiye Imana nisanzemo muri amasezerano. Hallelujah. Hallelujah. Mureke nanje mvuga ijambo rimwe.
emwe mushajije abantu Imana ishimwe pasiteri wabwirije sinavuga birebire twabaye hariya mu ibuvira ko muranyumva yego turaterwa turi hariya ibuvira ngo tumare guterwa turahunga duhungira mu Gatuma ngo dushike ngo tumare guterwa mbapushiriza umwana wanje w'umuherezi w'umuhungu baraturasa turi kumwe turyamanye naje bandasa mwitako bandasa amatako yombi bandasa mwiberi nimurebe mwiberi no mu mutima siho mu mutima abavyeyi beza yego ariko sinapfuye ngaho ko ndahamya ko ndavuga ivy'Imana yankoreye Amen. yarizi ko nzotarama hangaha hano muri kino giterane cy'impuza amahanga Amen. Imana ihimbazwe Imana ihabwe icyubahiro urakoze Yesu aguhereze umugisha mwinshi mvuga ijambo rimwe ngaho vuga uje gusorezwa na Nyiramwiza narangiza pasiteri Revera Kamushoshi arasenga Imana abwira Imana ngo Imana iduhereze imigambi myiza kandi izaduhereze inkomezi izatuyobore kugeza dusoza umwaka ni karibu mama wagene natwe mu bihe byari bikomeye wasigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare Yesu ashimwe Haleluya nejejwe n'Imana mu mutima wanje ndanezerewe uko wanje kose iyo habaye gusubira mu mirimo y'Imana yakoze twese ntawe Imana itagiriye neza ndibuka imirimo ikomeye abantu basubiye mu bitangaza Imana yakoze ngo amare nibuka Imana yagiye nabonye Imana ibihetangabo bitandukanye nibutse ukuntu Imana yaturokoye i Burundi muzi nigeze kubyara umwana wanje wa mbere ngo amara arapfa ndavuga ko wanje kose ndavuga ngo suku nzogira umwana ngo buce Imana itugirira neza cyane abantu benshi bari baragiye i Burundi cyane cyandadaye mare ndabyara ngo mare kubyara muri uko kwezi hashize kamezi abiri ufite uruhinja intambara bava badukingiranye mu nzu muzi ko cyari abantu bapfuye benshi baradukingirana mu nzu baravuga ngo nimushake mukingura cyangwa mukinge dufite essence turabatwikiramo turabafite ngo mare Imana itugirira neza iraturokora noneho dusohotse aho nari mpetse umwana ngo amare barabangura umupanga kuja kumuntamira mu mugongo ngo mana we kuzi ko naherutse gupfusha umwana mbonye nawe arapfuye ariko bavanga igitangaza muri uku kwezi kwa karindwi uwo muhungu yakoze ubukwe bwiza Imana ishimwe Imana ndavuga ngo Imana ni igitangaza abantu babisubiyemo ndibuka imirimo y'Imana yagiye ikora ikindi ndashima Imana ko Imana yanyongereye iminsi yo kubaho muri uku kwezi gushize nakoze impanuka kandi yari ikomeye ndavuga ngo Mana n'ubundi mu kwicara akavuga ngo se niki Imana yanciye kugira ngo mbe ngihari kora impanuka kandi yari ikomeye ariko mva mu modoka nari ntwaye ndi muzima ntacitse amaguru ntagize gute kandi ibyo byose byari bishoboka ariko kubera ubuntu bw'Imana igenda itubwirira mbona mvuyemo ndi muzima ni muri uku kwezi kwa 12 mbese nje umwaka nari nkurangije mbese nyine ubuzima bwaje buhagaze ariko ndashima Imana ko kiri muzima ko Imana yanongereye iminsi kugira nakomeze mu imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora ikindi ndashima Imana muzamuvuga umuntu akagenda afashwa ijambo ry'Imana n'abantu benshi bagenda bavuga hari abantu benshi umuntu amaze gukunda uko iwe kose Mana we ariko mama Kamariza ariko uzumfasha muvande
sinzi naherutse kubaza ngo se nta muntu wogira namba za kamariza nagerageje gushaka ndazibura ariko mwebwe mwese ni wowe mbasha kuvuga ariko mukuri tuzadufashwa gusa nyine twe twinjiye nyuma amanyama akaba make y'umuntu yasha kuvuga kera kumva bataze ariko mukuri ndashima Imana ko uyu munsi naje mvuze gato Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha kandi mwiza n'umwaka mushaho muherereye mwese kugira ngo ubuntu bw'Imana n'abakozi b'Imana bagenda bavuga amagambo atandukanye Imana yo mu ijuru ikomeze ibagure kandi ikomeze ibaha amagambo meza muzoza muvuga kugira ngo imitima y'abakirisitu igende igubwa neza murakoze Imana yo mu ijuru ibaha umugisha urakoze cyane amen 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 Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha yego Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha reka mbabwire kuba mu nzu y'Imana reka mbabwire kubera mu bikari by'Imana 95 twasenze Imana mu Rwanda ahantu hari haciciritse cyane mu misozi ibita mu Gatsata dusenga Imana kubwo gusenga Imana duha amasezerano Imana natubwira ngo nubwo bemeza gutyo nzabagirira neza nzabagura nzagira gute Imana itugirira neza ubu ngubu abo twaririmbanye bose n'abagabo bakomeye n'abagore bakomeye Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro kubera gutinda mu nzu y'Imana mu 2000 navagaga Kacyiru nkaja mu Gatsata ndavuga ngo sinzasiga itorero ryanje kagenda mpesa abana nta mihanda yari yakahaba kananirwa kurira amakinga kagenda mpesa abana kava Kacyiru ngahoruka mu Gatsata ndavuga ngo Mana kubera kugukura no gukunda mu nzu yawe uzaremo umuhanda uzaremo linye y'amatagisi ngo buce Imana hindura amateka kuri uwo muhanda haboneka linye y'amabisi kubera gukunda gusenga Imana ngeze muri Hollande ndavuga ngo se Imana ko tudafite akabiri cyangwa ngo tubona kane tuzasenga gute dutangirira ku dutelefone tukegeranya mama nyamukirisa dusanga muri uwo murongo tugasenga tugatanga amafaranga tugura amayinite buke Imana izana za WhatsApp buke Imana izana nibature kubera gukunda gutarama Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro amen haleluya haleluya reka tubere gusengera muzehe amen Nimekupata Yesu, nimekusudi kufuata Yesu, nimekusudi kufuata Yesu, sitarudi, yenahisemo kuwa Yesu. Yesu abamukunda muze tugende abamukunda muze tugende abamukunda muze tugende abuzasubire Yumana Uwiteka we Mana data wa twese mu ijuru ese umwana wacu nyir'imbabazi we muri iki gitondo cy'uyu munsi tuvuga ku ngoma ya Satani none ubu tuba neza uradufasha tugejeje magingo ayangaya turi mu nzu yawe mwami tugihumeka umwuka bazima tutarakurwa uyu mubiri wawuduhaye ko gufata igihe kugira ngo tubyaze umusaruro iminsi turama hano ku isi yego kurama ntacyo bimaze umuntu adafite Yesu ariko kuba tugufite ni byiza n'umugaragu wawe Pawulo yavuze ati nifuza kugenda ngo nje kwibanira n'umwami kugira ngo nduhuke imihati n'imiruho atariko kubaho ni inyungu kandi nimba kurama kukimpesha kwera imbuto z'imirimo myiza ati sinzi icyo nakora ariko data ubwo uduhaye igihe ukidutije ureke umwami gukora ubushake bwawe n'umurimbyi niko yavuze ngo reka nsenge ngo umugarurire abazimiye kuwa munsi ngo uzanambike ikamba ryanjye minsi yo kubaho kwacu ikomeje kuramba cyangwa igejeje amagingo aya ngaya bitwongerera inyungu mu buryo bwo mu mwuka kandi bituremera ubwiza bwinshi
tuzabamo mu gihe kizaza. Abamo bose bagushimiye bavuze imirimo itangaza babakoreye, yego biramaze, ariko akarusho naka nuko umugambi wacu wo kuzaba mu bwami bwawe tukiwukomeje kandi mu isezerano tutarivuyemo. Niko na Zaburi, umuririmbyi wa Zaburi yavuze ngo siko bizaba magutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Babavuye mu isezerano nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Komatane nawe mu minsi yacu yo kubaho kwacu, iminsi y'ubusuke dufite ku isi, ureke tugendane nawe intawe ku yindi, tugendane nawe intawe ku yindi. Wagendane na Enoki imyaka yose yo kurama kwiwe yabayeho ku isi, ngo hanyuma uramwimura uramujyana adaciye mu rupfu. Uwo ni umugisha yagiriwe natwe Mana. Igihe tukiri ku isi tugendane nawe mu bitekerezo byacu, tujye tugambira neza kandi dutekereze neza. Yo dore mwami Mana, imigambi yacu niyo duprojete tukazagera kuri yo, umugambi mwiza wose. Nicyo gituma Zaburi yavuze ngo ntazagira icyiza na kimwe cyiza ngo yima abakunzi biwe. Ntacu tuzakuburana, tugufite uri byose. Ugutunga biramaze, ugutunga biramaze mwami. Ureke tube muri wowe, ko ari yasengesha watwigishe ngo tube dusaba ubwami bwawe ngo muri twebwe, ngo tukiganyire ku bindi byose, ngo dushake ubwami bwawe no gukiranuka gusa. Ibyo nitumara kubisingira tukabibamo, ngo ibindi byose tuzabyongerwa kubw'ubu. Mana ubane natwe, asani kuko iki gitaramo wakiduhaye umwanya wo kukibamo, kandi asani kuko uzadukomeza muri iki mwanya wo kuzadusenga mu gitondo muri iyi nibature mwami, aho duteraniye hatari hamwe mu mahanga yose bari kuri uyu murongo. Baho umugisha kandi bawujane. Uyu mwaka dutangije mwami wo kwicuma imbere mu buryo bw'imigisha, kakugira Aburahamu umugaragu wawe ngo amaze kubona isezerano, Imana imwaguriye imbago, umubwiye ngo igihuni cyawe, ngo ashingure imbago, aragenda ngo aza kutura hariya databuja mu Shekemu. Mana natwe ureka twigira imbere mu buryo bwo mu mwuka, twegura imbago, twigira imbere mu mwuka, mu mbaraga, mu buzima bushya bwo mu mwuka. Urakoze uyu munsi kuri bamwe, wiyamwe natwe, buri joro kuri bamwe, ubane nabo kandi ugenderere bose, ubahe umugisha n'amahoro. Abarwayi ubagire neza, data abanyagahinda uhumuriza imitima yabo, abari mu ntambara ubabere umurengezi. Bizeye imbaraga zawe kuko zikomeza kugenda nawe. Icyubahiro, ishimwe no guhimbaza bijyane n'abakunzi b'umwana, umwe bw'umwuka wera, uturane nabo umubano wawe, nawe ukomerezwe data mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze, icyubahiro ni cyawe Yesu. Amen.